recent lai he second fault tani tian second fault om ta chu second fault chu second fault kha ta ti fin da tang ren tran chawin he ta bar maram lai li ta pa tam tani tu na che hi chu tu na le ning lom ti tu je mi second fault a pressure in su plate the plate in su na le tu kha khalo in pressure develop very dosia and release tani kan he tu bo in khan pre sok chu an chelon me tia ai put dona I build up pressure kha chu kan felon me ten shme the ka chemo tu ne ro chuan ai sim that nu khan an rem belo thin ka tika in sim rem le turin ar mo lai khan in chu full at hin chu fu par khan ko lai kle kamo ko lai le put kom thina chu after shock kan ti tani buena te ni mina te po after shock ma ha ta thailand ate ngom tani chuan ta hian in thil pakhat ora ha fi kan sung lok ngai hi sagai fault ne ma mi shpe tu chu hi sagai fault ni ha chuan hela hian anda mana tangarang ko tan chiang lawa chin kan tilok o mizoram kan him na chan ka kan se chin ba lai he barma hi atam apal kan tok ni tani chu ta heta bangkok ma pangking thailand na chukla ti pe lo thang ti ka chon hela ya hian mandalay bulbela hian focus le epicenter ma chu athuk lo bani tun mi game som vela thuk ti ngani origin ka selo atkwek kan ting ching ni tani chu selo atkwek ni ta chu wan afur kha e kan tiang p wave a secondary wave ni ngi ka khetu chu hetia in soi pe online ka p wave ni hetia sang song hetia problem le tani p wave le s wave form ta apon lang chuan kem som velek le ka mo thuk lo apon lang chuan a p wave kha an la mani hetia in son ai vu kha an la wa hetia aron ngani a le pol lang zong ring for kha a wave kha a s wave kha an ta thina ni tu hang tu na hian kan khetu chu sagai folda mandre bula ro tan le ngi kha helai fort sagai fort ta helampang kabo fort nene kar le helampang lampang ngani eurasian plate ho lampang ma burma main northern eastern burma ho ka king tani chung khati an in soya khan api wave ka chu te kal tur kha van thak do men heti zong mi jiram ko zong khang zong ka to ka kabo fort hian lo digest pak mini kabo fort hi lekhi thonia burma khang lama mi jiram ram be pa hian chumi chulo digest sa chu helai karin nai ma sela kem za e or chopan ma sela helai rom kal phe kha a vibration kha om lo ko chilo ni tani amaro chu he ta khu ta kem sang khat zanga mi di bangkok te le mundong mi ang chi te ro kha chu helai fo da kha chu slip strike direction an ti ta kha nitina atiklam kan enang khan heti in su sak le khan ni lawa an ni chu in pel ni tani he hit zong hen a chova he hit zong hen chukha tani chumi te ani pel na chuan chu slip slide ani pel shu ani kan tiang ani kal pel ni chu in su ni lakin chumi in su na chumi ni wang chuan unfold kha atam zo kha p wave kha heti zong a phe zong wave from kha anoi tani ka bo fold hian mi lo veng bokani ti ka shida poimo tin a chung zong le a phe zong a kala kha aron chuan ka kem som le ni wan thuk lo ba chuan thailand leite bangkok leite ka lo lose box ya chu han a foreign for ta ni thini chu han a swa for khala na em ma chu ta chon tun tuma chuan china kan pastor ni so na ka ti kha le nang na puli so tam ta ka donga inga tinge la dewa an atui kha le ning kan thia ta kini ka thia ma lo ti la chu helai sagain for the town chokinia mizora ma rongal to ka bo for bar mu chung la ni ta ka bo valley kan ti chu ki tan mo ka bo valley ti be khala ka for do na ni ta ni chumi ton an lo digest pata ma be mai tun na yan mu chot mila ki pona ka phur phata ka ta em ma chu hemi ka bo for par el bokien cmf an tilani chura chon pur ma for don tani chura chon pur ma for hi mizoram alu chi lo hian wi chin state a hian an hin kala manipur ha chawa sen khan chura chon pur tong ma be khang le bor be hin for pakhat ko chaka heta ko chaka lim ning mi lo veng tu tu chin hi chura chon pur ma for kan lo ni lo mi ka bo for dong boka aven hello chu chura chon pur ma for veng nei la don tin ni chu wangin chura chon pur ma for hi active lu tu ling tam lu tu siam lo masela leimin te kha nge kan te khobunga voice chong ni te kha cmf chura chon pur ma for bor hen ni tani kha se ta kan voice khang king lovin voice kha voi thu ma mo be khata mo in combine ni se kan na lo kan che don lo hlati na ni chu wangin helai kan sei tum lai ta chu hemi fold in rem dani mak mini mizoram kha khobela ling du naram seismically active most seismically active zone 5 on maila ko chakla matanga lin local to kha hemi te kabo fold des chang pum ma fold hen min lo veng ni ngani le kan teng lu khama hema mani khle khi len tak tak ve ve nia
tu ta chuan ko chaklam atanga lingin ka chu ka bu fot le chu chang pur ma fot ni tem poda chuan athlang la pa hian omle ta ka se kha helai borvel mizoram le helai borvel hi se kan india plate in eurasian plate china plate in mibuka india plate in china plate asu khot na lai khani tani active mm chuan helai pressure build up to re ka ka fot de chu chang pur ma fot min lo dai fa chak thing tani chu ko ngai tu na chuan ta chu helai ka se lo ka ngai tu na ta ber chu mizo te hi history atanga ka se dan chuan khoi nge arab nge kati middle east tanga israel khat nambo de kan nemo ni lomo ki da kho chaka tang kan lut thani chon lut thazela china nia great wall of china de pokon santive ya chin lung chok de shem lunga kingdom ni de tan de history che empo ni ta sera ato ban so chin da na hian karlu tin de pa chu mo tu hemi ka thil present changa kan hil do chu mi jo te kan nam do isa kan ne wangin kan ra tan nomadic tribe ni en tine melma an ne an mani ho mi jo so chang chang chen chen chin de chon zo mi de mi jo ko ti lo thela ka mi jo mi ngai de ka se do mi jo le chin en lo ga mi jo chin de ma 20 tat state mi jo ram ni tu de na khani ti ka se do patien hi patien tla khani kan patien hian a du sak zong de du sak ve le ta khani kan patien hian ni mai de mai ve ta khani mi song song ma me ma patien hian Israel de consent de lagin nam kan nam zong hian kan be om the ve ni ti ka se te tu na hian le ni ga tangin chu chu tin he lu the da ka se do ni le ka se dong khan chemical hi kan kaltiranga mara chu khan mai to ran siamo asoi ki chu khovel hi bro bangena mu mani ti sha ku mai la kan mum kan le mum chung hen engom ti ka kan chiang lo ni te ni chuan ta khan trust ti te mental ti te kor ti te ma e po sai ple pelang khan ran te khin ni chuan kal chau zela chuan kimi ki helai kan ti top lo ka ka ti top lo do san chu i Pangaea, continent Pangaea antia ko pathirin ko vela tira siamian tuna kan din mon kan omna puna hen kan lo veklo ni dalangani chu 200 to 300 billion years vel mo billion chu kuma ko so ano kuma ko khatina ne ma ko khachun no somtina 200 to 300 billion year vela khan pathirin na he ko vela siamian tuna adar ang hian aladar lo ni tini chu hit ki han empon han ve ponila heta tang hian hemi hi la thata ila hemi hi tan la pheta ila chuan hei hitian ong ka chuk box la ting khan heng ho zong zong hi Pangaea anti super continent ang khan atil chon pathian a siamani ti kha proposal theory ron ta ni chuan pom sak da sin phanang kangal chok zelang tin ka sei du chu geology so tena kuman sei da he million years development se hol mea iso crystal open tanga to kum sang me chonia geological ngani scale time scale le machine time scale ai khal den ko me Mizoram po hi ngani kan ti ramno pang ni kan ti ramno pang tin san chu different rate moi tana be ben mal tanga kan chone la reila ba kum ta doi sam ni be tum ni ta sire is kan ni ramno pung te kan ni te chu he pa yan thiam lu to kin mi song song shem the tu ki biscuit pa ni ke plate pa ti anga ya hemi an wa tu na aron heta aron ti pe ho hi hemi hi o ti kan da ki atum cross ni ta cross to pon lang te ni tang zone a cha dewa ti pi zone a cha lawa kem som ma bor velam ni ta ni chu min chu mental kom ta hi chu mental a chon heng pe pan hi anom du na ti ni chu dikhan sai chu se po danga den chin lo la a fia lu tu chon li kan ti ber ki king plate pan hi tu na chon northeast mizoram le thailand vela li kan sai hi indian plate le eurasian plate su na ni ta ni avelam pang mi ki hi china plate ta sai india plate ta sala hemi ta pan hi ni su don vela ni tu in su turang khan an tinga an chet ve thin kan ti chon kan sen khan le chungril kha sa eme ma tu ri la khami chunga cross kan ti ngai ni solid mas kha an phela surface tension of an phela athen an kal sana athen ani su ve la ni tu mi tak hela na sei tum na ni helam pang hi india ngai tai la lam pang chena lo ngai chen do india play la chen play ka su ni ki isu dan chang chang ma te ni ki tu na deep strike fault ani ta ni tu mi je tu na ma ro lo ki na kan sei lai lo kan tu mi je tu na Mandalay pula le hi a fault ka ju lake ni tani big zone san tipoka lake ka sagai fault ntia sagai fault ka kem sang no kem za so ma vel anita to me sagai fault to india plate le china plate india plate le russian plate in sudna bor vel khan kan chaka ken no mani to sagai fault to tun tuma ing lo khani tani ngani kan tiang che khani ta to as kha sagai fault kha ale ma ken kan en lenga kha sagai fault lake hi kha ani na ta chuan barma lai tar he ta atlang chowa chuta chun he ta mandele choka ta polom be ka mandele chang tum jo in chana chuan nipido rengun nipido kan ti te tena chukla thailand thangin ku ta ti pe lu thale ni
helai pani ka kimi plate pani in su ang khian ong ta chumi su na chuan an ma ni lovin hiang hom sa te to na tmenga in rem khom tum plate le plate khani su ta thina ni chu da chuan chu plate chu arwal rem lo chang o ma ro rem vek lo na samaya chumi chu in su jaman tuma anin hiang hom ta khan pressure in built ta chak zog le ne so zog nian tuma plate ho khan ma se afre to Eurasian plate plate de media India plate plate le roll plate de ni chuan India plate hian Eurasian plate angam lo zo kha India plate Eurasian plate noi tu nei alut mega subduction zone ka namani kan tene seismological term chuma chu wangin fa kena se ze langa I plate ho te ka in su te in ka san te na ma chuan in su bob ni la hetia ingeni as a strike direction in pel in su plate ka nam bok ni chuan at ten lu da chang chok ko nam bok ni chu kan tisam le lo ko la le putang plate ka tam ta ma plate tam lu tuk major plate choma chumi noi chun plate te oma plate kan ti re chu fold kan ti leki na hwal vel geometry mumal lawa siam chu ho khani ten chu mumal de siam chen chu mumal lawi pung param ten siam chu ka ku phang ten siam kha kha an mani le mani kara kan khiyo chon thak tin ani chu plate tam lu tuk thoma se tong hani version plate kan ti plate lin bol ni ya ko la po India plate de ro ma se India plate kumtin ko chak zong hian Eurasian plate hi millimeter som ni punga thang som thong belin anor chone tini tin tuna kan se sagain fort kal level khan di Burma sokar le Thailand sokar to pon to sagain fort ka achele ngani ti pon sia mar so se har em chu lin ngani wamin appraisal build up ka ne so de jir thailawa intiga ngai in appraisal khar li sanga ti ngel lin pu yoma intingel lin pu yoma khan ani nor da ti vel ka an man khalawni japan te chuanin laser camera khan le hi achekal pop lawa tem ma thre da millimeter khat le ka che te po kha Japan ho chon se thiam to ni mar chu chung song thiam na po chol khoi nge lo kin do na engtian na tur nge exam ne section ti nga in just kel ne ti ka chu an ris family me ma san tak tak lo chu wangin tu nam tin na chuan India thiam na mo khavel thiam ne hene lingi ala ne so lo ni amoni tor tak tak ke lo ko fa tak tak de kan share pe wa chuan chu ki asai kha tin ka sem bo khanin a then ka ki biscuit pa ni ki pe ni ta sela hemi kaka India plate China plate ni ta sela chun ani suni ti ne ki hin china kran so India plate khan China plate noi khan alu to ni chumi alu awang chuan khilai ki lei noi sa box ya khilai ki alone lo ta khilai alu na ki atliak don na yang ting an ring ne chumi atliak chuan super earthquake count le tu ngai ni pui khop me chuan tak herin saita ki kan sen khan lokina like lem te kan lak ki India plate le China plate ni na India plate le China plate ni anchunga India ram China ram ti bor kan ta helaya ngani chang kirchi alo da chu ki ni tani kidia India plate atir tak chuan India plate ken China plate hi asua chau he a chu bang chuan Himalaya tlang ta po hi khami plate pani su ka ngaring for chau ni tini chu bang a hri hole asir mi chuan kan phong pui tlang ta po so tu na hin ala sang khratin an ngai ni dikha so ni ma chu bang mountain lam sim na po kha Himalaya mountain lam sim po khania kha te kha Mizoram po kan tong veta ha ini tu laser Himalayas kan ni zo ka chuan kan tlang re hi ngeni kan tlang re hi ngeni asang zong in fortal India plate le lu ka chen plate sang tani amar tu na lokin chung le lokma dikhen te tani le ni ngi so photo in pathian idam hing as lo na ni levin mo a shem na moti enti thena ni levin pathian tan hianin le nga sem na ro poi ka ma kan se le lok do lai ta chung tu na asayang khe le ni lo sem na dan kha thriam tan chuan le ni lo sem dan ka a thriam tan chuan le chung salituk kami le chung salituk pressure in build up tam le to pressure on ta kha wile khata apu chon ko ke chevak don turang ni tani richard scale ten sang berak ten ai sang a che chol le ke chevak turang ai tani 9 point something to pon ni toni chuta tak chon pathian na khovel siam dana hian he khovel li lomri sele do ni ren san chu akhan mai tokin le kha le ngala tu lovin pressure ka apai a release ni avoi tho ti kan ti ka sang ni som ni ngai ni kha jo kemi khom vela li nga pon se chem to kha pathian hian kan ram hi feng lu tu ka wile khareng vor ve so ke kha khang hote te ka khobum bora khan kham kum khan kham kha khat kan ni chung chung khan li te te voi sa ni ni kham li te te hi ka wile kha ni vek se chung so ko ni nga kan mai ve do ni ti kha chenga chu ga eng tin nge hemi kovela siam ti kan se fo thina ka sei le bo chu pathian hen til siam thiam ma scientist dei bon le in tang kang le to masala ati ra pathian en umro se ati ho kha mo kha ba tu scientist man tu engineer man la siam belo a former on klak ni entina limestone on ta limestone chinai lung po kan hulama metamorphic technology siam chom ni ta mo kami structural changes in ta limestone jang chuan cement kan chok ta ni mithiam engineer tele tok nga ni scientist kan ma se chu ta chuan
ซีเมนต์นั้นเสียมลงมาเซลล์สโตนปะเทียนเสียมทักจูว่าปะเทียนละเสียมเราปะข้อเวลาเสียมเทระเราเทงินไปเลยอมเราเนี่ยทีนี้